Hayırlı günler Cemalet. Kadın kızın ilanı stajyer bakışlarıyla kendi boş vakanda. Üstüne bir kineş. Yanına aslında farş. Üstüne berenge. Bunun üstüne sularız. Tuşu getirilen. Pişirilen soğan. Yan üstüne tağın. Bir slov it. Üstüne berenge. Sirke var. Yani ekmek sirke. Ezekse işte. Bir kendi bular bu patlas. Ne şular olsun. Yiyip şaplak kişinin. Hazır yanın üstüne tağın bir soy. Yapağına edip it salam. Kankanın üstüne tağın berenge. İtlerine zapikanka. Bu uçan aşağı aldım. İtine şular dizle jeydi. Üstüne. Nanda. Yumurta it onları berenge onları pişir. Üstüne it hazır tağın bir soy berenge salarız. Demek berengeni oldan hazırlayıp şöyle koyuyorum. Yapağına etlerimi. Kındıranı tüyüp pişirip soy sala. Hani ben şöyle pişirip yapalım. Berengeni oldan zarani tuzunu güzel yani. Bu atağız. Şöyle tipten jeyip şey alsa. Осталось мой на шоу жили. Кендер берене хат белән калын итеп ясый. Тәлек шуны күтәрүче. Икәнне сошын булып шау. Так, бәрәңге без әзер. Барасыңдар. Борыш яшәтән нәтиҗәсен алабыз. Бу смесь да борыш та бармында. Инза да башка шуны да нәрсә. Хәзер ясыйбыз соус. Наны. Мен соусқа салдым сливки, сметана, біразына майонез, чуть-чуть салабыз тұз. Чеснокны қырып салсаңыз да болады, lekin мені қатерлесеңіз. Алдан мына шушылай жейтіні сарымсақтың стрелкаларынан шундай соус жасап қоям. Ол биткенні, мен любой соусқа қошам шулай. Ол сарымсақтың қайнақ мына ұрлықларын мына кесіп атам да мен аны. Хатта қойып жүрген ұрлығы да қола шулай. Қазір мына ясай біткенні соус. Маңа сыр қуып салсақ да биткенні бола. Кімдір бір юмырқа да жеп бәрге, может, өзіңіздің вкусқа қарайсыз енді. Ham шошы соусны шулай әкіріңкіне салабыз. Ham біздің тәңішкіміз духовқа кірді де. 80 градусын. Bilmiyorum. Rahmet. Şkeşni kureskile diyenler idi. Ne şolay ederiz. Şolay yok. Hazır sizge olup kursetem. Şunday. Ne şolay.